Javno komunalno preduzeće 12. septembar počelo je sa podelom plavih kanti za suvi otpad građanima, odnosno domaćinstvima. Kante su dobijene u sklopu projekta Odvajamo, koji Ministarstvo zaštite životne sredine sprovodi uz pomoć Evropske unije i vlade Kraljevine Švedske. Cilj projekta je da se stopa reciklaže u Srbiji u naredne 2 godine poveća na 15%. Ovaj način odvajanja otpada u domaćinstvima, odnosno na samom mestu nastanka otpada, u evropskim zemljama se pokazao kao najefikasniji u cilju povećanja procenta otpada za reciklažu. Mi smo u okviru projekta dobili opremu za građane, odnosno kontejnere koji su već postavljeni u blokovima zgrada i kante koje su namenjene individualnim domaćinstvima. Kante su namenjene za odlaganje takozvanog suvog otpada, odnosno za papir, karton, plastiku i metal, s tim što se u ove kante može odlagati i staklena ambalaža. Obzirom da mi u našem preduzeću nemamo mogućnost da odvajamo taj selektovani otpad na različite kategorije, to se radi u regionalnoj deponiji Duboko, tako da sav otpad dobija potreban tretman. Svaka kanta ima i svoj identifikacioni broj koji se unosi u ugovore radi lakšeg praćenja i eventualnih problema oko sortiranja otpada. Prema opštinskoj odluci svi građani su u obavezi da razdvajaju otpad, tako da ćemo mi u saradnji sa opštinskom inspekcijom pratiti stanje na terenu. Da bi se olakšao posao našim kolegama koji rade na sakupljanju otpada, potrebno je da ove kante budu na pristupačnom mestu, da oni mogu lako da priđu da ih isprazne i da se otpad u njih ne ostavlja u rasutom stanju, već da bude u džakovima ili kesama, da bi se vrijeme za sakupljanje što više smanjilo. Dosta ljudi je postavljalo pitanje u vezi računa, dakle računi se neće menjati zbog ovog projekta, znači sakupljanje ovog otpada se neće dodatno naplaćivati, računi ostaju kao što su bili i do sada. Kante su za građane besplatne, a predviđa se da će podela trajati oko 2 meseca u zavisnosti od vremenskih uslova. Kante su najpre podeljene u Obajgori i ulici Dušana Višića. Milojko, da li ste i do sada razdvajali otpad u domaćinstvo na suvi i mokri? Pa jesmo, kad smo dobili preobaveštenja davno, odvajamo kante, jedan otpad u kante, drugi u džakove, tako je išlo do sad. Sad ćemo malo biti lakše kad imamo kante i za jedno i za drugo. Lakše i čistije i ono. Sa selekcijom otpada u Bajinoj Bašti počelo se 2014. godine, a u posljednjih par godina procenat suvog otpada koji može da se reciklira kreće se od 10 do 12%. Građani koji nisu bili kod kuće kada su deljene kante mogu doći u javno komunalno preduzeće radnim danima od 7 do 15 časova da se dogovore o isporuci. Ukoliko žele ranije da preuzmu kante pre nego što njihova ulica dođe na red, mogu to također dogovoriti u komunalnom preduzeću.